Umuyobozi wa Monisco yamaze kuba yicara ku meza ari gusinya amasezerano. Ubu tuvugana kamera mashyira iyo video, shiraho iyo video ariko nk'ubu wamba ngena ntangiye ushamake mbangira ngo niyo video uyitereka abantu babone ko ibintu ariko bimeze, batanagira wenda ngo ibyo turimo turavuga ntabwo ariko bimeze. Hanyuma ni turi mu nshamakiro zigiye kwa zigize amakuru tugiye kubagezaho. Ubu tuvugana abayobozi ba AFCM Vetura nkuko mubibona, harimo Bertrand Bisimwe, harimo Corneille Nanga, Imani Nzenze n'abandi bagiye batandukanye. Bicaye bahuye, bicaranye n'umuyobozi w'agateganyo wa Monisco, uyu nta wundi ni Viviane Van de Per, aho ro bagiye gusinya ikigendanye na CCRF. Nyamara nongera nkwibutse ko bagiye kumara gusinya amasezerano. Monisco ihita itangira kujya hehe hano muri teritwari ya Uvira. Ntabwo biramenyekana nibiri buze guhita ijya muri uyu mujyi, ariko hari amakuru mashya mbazane kuri iki kintu, kuko iyi Monisco igiye kuba ihagaze hano muri iki kibuga cyangwa se hano muri Uvira. Ndabona igiye kubamo imeze nk'abasifuzi, kuko nubwo bari gusinya icyitwa CCRF, ndagira wowe gusa ngo untize umwanya nkubwire uburyo ki impande zombi zamaze kwitegura urugamba ndetse rukomeye cyane bigendanye na deployment ziri gukorwa ndetse zidasanzwe. Ningera kuri deployment ya M23 bakoze icyitwa reinforcement ndetse na deployment, ubwo ni ibintu byose bijya kuba kimwe, ku buryo abaturage b'umurenge bo bageze ahantu bongera gusubiza agatima mu ntire ko baravuga bati uko byaba kose none ntabwo tugipfuye, ntabwo tucyongeye kuraswa, ikigaragara umucunguzi yaje. Bihagaze bite rero sasa? Ndababwiza ukuri amakuru muri iki gicamusi na makuru adasanzwe. Ntabwo turaza kugaruka kuri iyi nkuru gusa, turaza kugaruka n'ubundi ku yandi makuru. Ku mugoroba washize ngewe ubwanjye ku giti cyanjye nabatangarije ko FDLR bari bamaze gucura umugambi karundura wo kurasa iyi ndege yari izanye uyu muyobozi w'agateganyo wa Monisco mu mujyi wa Goma, Viviane Van de Per. Bari bashatse kumurasa, gusa bitewe nuko imyiteguro yabo bayiteguye hakiri kare, baza gukora gakosa ndibuze kugenda mbabwira ni nk'Imana, kuko bashaka kumwica cyangwa se kurasa indege igahanuka kaguyigwamo bakabishyira ku mutwe wa M23. Ariko ikosa rito y'Imana yirirwa handi gataha kwa AFCM Vetura yarahageze ibabera amaso. Gakosa gato aba FDLR bakoze kaje gutuma mu byukuri iyi operation bari bateguye iwirizwamo. Ibi turaza kugena nabyo, ndaza kubinjira muri operation amaze kuba nyibegeranyiriza. Mwebwe icyo musabwa gusa n'ukubana natwe mugakora like kuri iki kiganiro cyangwa se mugasubscribe ngana mutarabikora, ubundi sasa nje nkabaha icyitwa amakuru. Muri aya makuru yacu nanone indi nkuru ngiye kwitambikamo nkayibagezaho. Ubu sasa nibwo natangira kwinjira mu makuru ya hano za imurenge. Munyemerere ndaje none nongere mbinjize ku rugamba rwaramutse ruri kubera ahantu bitazarwitsa nkuku. Rwitsa nkuku, umuriro watsi, umuriro wabyutsa ari umuriro. Ubu tuvugana ibyatsi nibyo byaharenganiye, kuko isasu kugeza amaginga ya riracyarimo gucuranga. Mugiye ku munsi w'ejo n'ubundi twirwano yagize itya ikakubita ingabo zitwa FDLR, FARDC, abatanzania ndetse n'abazarendo n'abahibu n'iki byose, ndetse ikabambura ibirindo n'imbunda nyinshi cyane ndetse zinakomeye cyane. Nabigarutseho mu kiganiro kibanziriza iki. Mu kubakubita rero bagize uburakari, babyuka bari kwataka, ariko barasa nabiyahuye, kuko donc ni nko kwita kuri songoye, kuko bagize umwaka bahahura na deployment z'abasore ba AFCM Vetura ba makaske sha. Ubu rero rambikanye bya 16,000. Namaze kumenya makuru ko hiyongera ibindi buze kubabwira. Kwanza reka tubanze twamaze tuze mu makuru mu buryo burambuye duhita twinjira, ariko mu gihe kibikora like na share nayo bubikora. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo,
amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Yes, hanyuma rero reka sasa duhite twinjira amakuru mu buryo burambuye. Ubwo nizere ko rwose weekend mugiye kuyinjiramo neza kugira ngo kandi tuyinjiranemo neza nuko mugomba gukora ibyo ndimo ndabasaba kuko ni inkunga ikomeye. Ni na motivation by the way, ni na motivation mamugenda muduha mu byo dukora, uburyo kima mugenda mushigikira ibyo dukora. Ubwo birumvikana ndagusaba kuza gukora subscribe niba usanzwe udukurikira utarayikora, reba ko wayikoze niba utarayikora ubikore ndetse ukande no kunzogera kugira ngo notification izajye ikugeraho buri ko shizo inkuru uyibone mu imbere. Urumva ko rwose natwe amakuru yacu twakoze ibishoboka byose tukagera hadasanzwe kugira ngo aya makuru abagereho. Hanyuma kubabikoze biratangaje ndetse n'ikibazo kuba gukora like mu by'ukuri nta kintu ntabwo bitwara mega, nta n'ikintu n'iki na kimwe bitwara, ariko buri munsi ngahora nkwibutsa mu by'ukuri buri ko ngo ukuri iki kiganiro cyanjye gukora like. Ese koko uragira atari ukugira nyine uyu mwanya tuzajye tuwutakaza ndi kuza ngo kora like? Urumva bikwiye? Nyaboneka jya wibwiriza ukore like kuri iki kiganiro. Umunsi nanjye nzabona ziri kuzajya zigeraho nifuza uyu mwanya ndimo ndafata mvuga ngo kora like, ntago nzajya mbivuga. Jya ukora like ku nkuru yanjye buri kisotse ukore like. Ibyo biramotiva nyine, biratumotiva bibona ko mwakunze ibyo twakoze, tukabona ko tutari gucurangira abahetsi cyangwa se turi kuvomera mu kiva. Jya ubikora rero kuko nta na mega bitwara, nta n'iki, nta nubwo bituma udakurikirana inkuru. Ushobora kubikora unari kuyumva rwose. Jya ubikora ndabigusabye cyane. Niba koko ukunde Jeune Official mu 200 na nyaboneka muzajye mukora like. Ubwo rero ibyo ndabibasabye. Ariko kandi uramutse ushatse kudutera inkunga wenda mu bundi buryo butari n'amafaranga kugira ngo dukomeze kwagura umuyoboro, ujye ugerageza nibura sharing abantu nka 5 iyi nkuru yibasangize kugira ngo nabo bagikunde bazagende nabo basharinga abandi, nyine dukomeze kugenda twagura umuyoboro. Reka dutangire kuri iyi nkuru cyangwa se twinjire hano muri iki kiba cya Plaine de Ruzizi. Ariko mbere yuko twinjira muri Plaine de Ruzizi ndagira ngo cameraman cyangwa se kubanga bw'ibyuma bongere baduterekeremo iyi video kuko niyo ngiye guheraho mbabwira uko ubu tuvugana hano Igoma bihagaze. Amakuru atugeraho aravuga ko ubu tuvugana nyuma yuko Vivian Van Der Perre ejo yarandinze cyangwa se yageze hano Igoma. Byari byitezwe ko uyu munsi yagombaga n'ubundi kwicarana n'abayobozi ba AFCM Verturua bakaganira bagasinya kubigendanye n'icyo bita cessez-le-feu cyangwa se agahenge k'intambara. Bivuze ngo na agahenge kagaragaza ko intambara, ibintu bijyanye no kurasana cyangwa se n'imirwano barashaka gusa no babihagaritse, bakabihagarika bakayoboka inzira y'ibiganiro cyangwa se ya diplomasi. Ariko se bantu mudukurikiye mutumaranye igihe kitari gito, ni ryari batasinye ibintu bya cessez-le-feu ariko bikanga bigapfa ubusa cyangwa se ntibabyubahirize? Aha rero sasa tugiye kwinjira cyangwa se tugiye kumanuka tujya hano muri iki kiba cya Plaine de Ruzizi. Mu makuru dufite ngira ngo murabizi ko nyuma yuko ari buze ko bamaze gusinya amasezerano, s'il vous plaît ndagira ngo aha hantu muhumve neza kuko ngiye kwinjira mu nkuru iremereye cyane. MONUSCO ivuga ko cyangwa se UN ivuga ko izi ngabo ziri kurwana cyangwa se ziri hagati zo mu mutwe w'amahoro cyangwa se zo mu muryango w'amahoro hano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo za MONUSCO bari buhite bohereza abasirikare hano muri Uvira. Banze kuzamo rwose bite nta kiragenda, nta mahoro hari kugira ngo atazabarwanira hejuru. Ariko nubundi nubwo bagiyemo biragaragara ko nubundi impande zombi ziri kwitegura intambara ikomeye cyane. Aha niho rero nagiraga ngo twinjire.
izi ntambara bari kwitegura cyangwa se urugamba bari kwitegura rukaba ni urugamba rushobora kuba rukomeye cyane kurusha n'izindi ntambara twigeze tugira gute tubona. Ariko nanone impamvu rushobora gukomera nuko MONUSCO iri buze kubihagaze hagati imeze nka arbitre cyangwa se nk'umusifuzi. Biteye bite rero? Nuko ngo sinzi niba nahera wenda reka duhera hano kuri M23 mbere ko tujya ku ruhande rwa Kinshasa. Ubu tuvugana amakuru mfite atariho ivumbi 100. Donc ubundi iki kiganiro tukite ngo ni drone, tuzajya tukita ikiganiro cya drone muri amasahani. Ikiganiro reka tujya akazina ka drone, ikiganiro ni drone turakita drone. Sibyo zina ryiza, mumfashe dushaka iki kiganiro akazina tuzajya tukita. Nuko ngo AFC M23 ubundi igiye gukora ibintu by'ibitendo hanini banza kukwereka ikigiye kugukubitisha. Barabitweretse ibihumbi bigera muri 7532 bapasinze. Amakuru narabibabwiye mbabwira ko bamwe bagiye guhitamanuka hano muri Kivu y'Amajyepfo. Hari ahantu nabivuze inkuru nabibabwiye ninje wabitangaje bwa mbere byibuka ndi gukorana na Miki kiganiro. Ndababwira nk'abasirikare benshi bagiye guhitamanuka, bamwe baje muri za Minembwe abandi baje ahantu hano muri Sud Kivu no bagiye kujya ari benshi cyane. Ubu rero muri aya masaha icyo mbazaniye ni iki. Banza umenye ko muri aya makuru yacu nk'uko amakuru yizewe yatugezeho, bafashe abasirikare, ntabwo ndi buze kuvuga umubare n'ubwo imibare nyiza, ariko ntabwo ndi buze kubivuga reka bibe ibanga ryabo. Bamaze gufata abasirikare bamwe babadeployinga ahantu bita muri za Uvira, hano muri territoire ya Uvira. Ntabwo ari mu mujyi Sivupre, mwibuke ko umujyi wa Uvira wo ufitwe uracyari gukontorwa n'izi ngabo ziri kurwana na AFC M23 nyuma yuko iwuvuyemo. Bafata abandi basirikare umubare ntari buze nawo gutangaza, babajyana muri Fizi. Aba nibo babaye nk'abagarura agatima cyangwa se batumye ubuzima bwongera gusa n'ubusubiye mu ntereko mu gitereko ku ruhande rw'abanyamurenge. Hari abasirikare wibuke ko hano bamaze gusoza ikose n'abakomando best in the best. Iryo jambo ngira ngo muraryumva ni jambo ry'icyongereza rivuga ngo abeza mu beza, best in the best. Bafasha abeza mu beza babajyana hano muri territoire ya Fizi. Abaturage b'abanyamurenge bamaze iminsi bari kurira bari gutabaza AFC nyaboneka murebe indege n'iki, bagatanga gasopo ntibumve. Bafasha abeza mu beza babahereza hano muri territoire ya Fizi iwabo w'imurenge. Bafata n'abandi babohereza muri Warungu, abandi baberekeza muri territoire ya Mwenga. Ubwo urumva ko ni territoire za hano muri Sud Kivu navuga ngo bamaze kugira ute kuri forcingamo abasirikare. Aba rero nibo bari mu kazi. Wenda aya makuru y'intambaro ndaza kuyagaruka ni na mugenzi wanjye n'ubundi muri ibi bice. Reka ahubwo tuhite twirebera ku ruhande rwa Kinshasa bimeze bite. Tutarava rero kuri izi deployment za AFC M23, naje kumenya amakuru ko uwitwa General Byamungu we yamaze kuba agerayo. Ubu tuvugana ari hano muri territoire ya Uvira. Umupaka bawufata uhita uhabona Byamungu yahageze. Abari mu bimbere, abari muri bimbere afande rwose, afande Byamungu abari mu bimbere cyane. Ahantu hose bafashe uzamubona ari uri kuhita hafatira foto we n'uwitwa Colonel Wiringoma. Na Wiringoma rero already nawe yamaze kugerayo. Bitegerejwe ko uyu Colonel Nzenze, Imani Nzenze birashoboka ko n'urugendo yamaze guhita rutangira, kuko byari biteganyijwe ko arava muri gusinya ya masezerano y'agahenge. None uyu muyobozi wungirije wa MONUSCO ahita nawe afata urugendo asanga cyangwa se ajya muri Sud Kivu aho agomba gusangayo birumvikana Colonel Wiringoma ndetse akaba ari kumwe n'uwitwa General Byamungu, bagomba kuba bari kumwe. Ntumbaze uko baraza gukorana kuko urumva na mapeta ari ku rwego rwo hejuru yose yaba Colonel Nzenze, Colonel Wiringoma ndetse na General Byamungu. Ni amapeti akomeye cyane, ariko mwabonye ko aba bagabo iyo bageze mu kazi mu by'ukuri bakwereka ko ari ba munyakazi, ndetse nibo baba n'intangarugero. Mperutse kwereka abantu akavido General Sultan Makenga, biragoye kugira ngo uzabone General yamaze kujya hafi cyane yegeranye n'urugamba, ariko nje nabonye akavido witwa General Sultan Makenga nibura nko mu birometero wenda nka 5 gutyo n'urugamba, n'ahantu hari urugamba. Urumva ko mu by'ukuri bakorana ubwitange
ni hahandi umva ngo bamotiva abasore kugira ngo binjire mu rugamba cyangwa se binjire kuri tere ibintu bimeze neza. So amakuru mfite rero aba bose tayari aha bari buze kuba bahari, ubwo afite ibyo bagiye kwiga, ibindi ntimubimbaze. Nababwiye nti hano muri umujyi wa Uvira ntimuze kumva ngo harimo abasirikare bari kurwana ku ruhande rwa Kinshasa bonyine ngo nibo barimo bonyine. Hari n'abandi barimo tutaramenya bari kubyirara baragubanya abasirikare ba FARDC ku buryo bari gupfa uko bwije nuko butkeye, ku buryo ibintu bijyanye na patrouille za nijoro ubanza bazajya bazikora baryamye mu bifaru, bihishe mu bifaru, kuko bari kwiha kugenda n'amaguru bakabaniga imbunda bakazibakora imirambo bakajugunya ku gasozi. Ako kantu murimo murakumva hano mu mujyi wa Uvira ndani ntabwo harimo abasirikare b'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa gusa, harimo n'undi mwanzi utaramenyekana uri kugubanyiza ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Bisobanuye iki? Icyo bisobanura ubwo namwe murabyumva, si ngombwa ngo nje kuvuga byinshi, yumvuga na benshi sinzi uwo mugani uko bawuca, ngo abwirwa benshi ngakumvuga na beneyo. Ubwo nanjye ndabivuze, izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa niziguma muri uyu mujyi hari nuko nabonye haravuga ati ziraza kwikuramo, baratangira kuzajya bakora patrouille bari mu bifaru. Niko bimeze da, ibintu byakomeye. Sasa reka tujye ku ruhande rwa Kinshasa rero. Sasa reka tujye ku ruhande rwa Kinshasa narwo mwumve uko ibintu bimeze. Nagiye no kugenda ntababwiye, nagiye kuhibagirwa ntababwiye nabo uko imyiteguro yabo ihagaze. Turimo turavuga ko bamaze kuri forcinga ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa AFC, ariko none umva ikidasanzwe ku ruhande rwa Kinshasa nabo amakuru mfite nuko hari ubwato bwamaze kugeza abasirikare hano, bwagaragaye buri gucana mu kiyaga cya Tanganyika. Ubu bwato bukaba bwari buzanye abasirikare amabatayo n'amabatayo. Bavuga ko bari bafite bwamanukanye batayo imwe y'abahibu, bumanukana n'indi batayo yabitwa ngo ni Anaconda. Ubwo izo ni batayo ebyiri zirwana z'aba special force cyangwa se zidasanzwe zo mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko no ngo bamanukana n'izindi bato zigera kuri ebyiri babandi bita ngo ni infantry. Abantu bazi bya gisirikare, abantu bazi military terms, abangabo barabizi cyane infantry. Ndatekereza ko ni abarwanira ku butaka, babandi nyine baba bari hasi bajya mu mirongo y'urugamba nyine aho byoroshye naho bikomeye hose burahabasanga, no bita ngo infantry. So rero bivuze ngo bahazanye batayo zigera kuri ebyiri ahandi ku ruhande rwa Kinshasa. Hanyuma rero nyuma yuko bazanye nyine abangaba, nyuma yuko bazanye aba basirikare, ndagira ngo mwamaze kubona amakuru amaze iminsi ari gukwirakwira agaragaza uburyo ki iki gisirikare kiri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa bamaze ejo bagaragaye batanze cyitwa motivation. Ese aka kantu ko mwari muri kukibuka? Ejo iki gisirikare cyagaragaje ko bahawe icyitwa motivation. Iyi motivation rero bahawe ikaba ari ingana ku basirikare ba FARDC, buri musirikare hawa amadolari 300 ya motivation. Ariko noneho ku ruhande rwa Wazalendo naho ntago bigeze babirengagiza, kuko amakuru naje gukurura nayo ngo bagiye babona 100 tukaba duke bakatubona. Ahandi hantu ntaramenya ngo motivation biragenda bite ni ku ruhande rw'izi ngabo ziri kurwana. Ubwo navuga nk'izi ziri guturuka za, ubwo navuga izi za izi nyine z'abarundi, izo za Tanzania, ntago nzibo ngo motivation yabo imeze ite. Gusa ariko nuko nzi ko Kinshasa cyiseke uyu Evariste Ndayishimiye mbere ababwiraga tuzajya kubuka ku rugamba, tuzoja tumuhemba kugira ute kujya muri za mission z'ibi bihugu nyine za UN. Mu by'ukuri navango iki gihugu cy'u Burundi nacyo murabizi ko kijya kizijyamo. So rero bavuga ko nabo bagomba kugira ute, bagomba kuzajya babahemba kujya muri izi mission. Sinzi niba ariyo motivation n'ubu ngo bakibaha, ariko urumva ko motivation bayibahaye, bazanye abasirikare benshi cyane. Ndacyarimo gukurikirana izda ry'aba basirikare
kuko biragaragara ko ibigiye kuba ahangaha dushobora kuzabivuga tukabivuga igihe kitari gito, nyuma y'uko abanyamurenge bamaze iminsi bari kurira, bari rwose bamerewe nabi. Ibitero by'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa bibamereye nabi, birasa naho AFC M23 bagiye kugira ute gutanga igisubizo, gushyiraho umuco. Reka tujye mu zindi operation. Andi makuru mbazaniye cyangwa se mbafitiye, nari nababwiye na hari inkuru ku mugoroba nashatse kunabagejejeho ariko sinayirangiza. Ariko ejo nanone nasaga naho ndimo ndazana ibimenyetso ku buryo ubundi n'ubundi bigiye gusa naho bihuza, usibye gusa kuba ngiye kubifatikanya nkabihuza mukabyumva neza. Ariko byinshi rero nabitangaje ku munsi w'ejo. Nari babwiye ko FDLR zari zamenye neza ko uyu muyobozi w'izi ngabo cyangwa se w'agateganyo wa MONUSCO ari buze kuza, ariko bateganya gahunda cyangwa se biga umugambi wo gushaka uko bashobora kuza kumwivugana, byarangiza bikajya ku mutwe wa AFC M23. Ariko se byagenze bite? Kuki iki gitero cyaburijwemo? Izi ngabo zimaze igihe kitari gito ziri hano muri parike ya Virunga hano muri Nyiragongo, bari kwitoza imyitozo idasanzwe, aho bagiye barukirita n'abandi basore benshi ndetse n'abandi zarendo benshi bagiye bahungana nabo hano mu mujyi wa Goma bawufata. Abandi bava mu bice bigiye bitandukanye badagira gutya, mwarabibonye video twigeze kuyibereka, bagiye babashiraho n'ibimenyetso. Bamaze iminsi bitegura, ariko none barimo kugenda banacura imigambi ari mwiza wo gushaka kwivugana bamwe mu bayobozi kugira ngo bishirwe ku mutwe wa AFC M23. Bajya kumenya ko uwitwa Vivian Van Der Per agomba kuza hano mu mujyi wa Goma. Bahise batangira gucura umugambi w'ibyo bashobora gukora kugira ngo uyu muyobozi cyangwa se uyu mudamu iyi ndege muzanye baje kuyirasa abe yayigwamo, hanyuma noneho babyubarike cyangwa se babisuke kuri AFC M23. Ariko ibintu ntago byaje kubakundira, kuko ku ijoro ryo ku itariki 9 zishira tariki 10 nibwo baje gukora icyo bari bazi yuko kitari buze kugira ibyo gitanga, cyangwa se operation bari bazi ko iriwe success, bikaza kurangira uko nguko. Barangiza bagakomeza bagategura niyo operation yabo. Iyo operation nje twabigarutse twavuze ibitero bagabye hano mu nkengero y'uyu mujyi wa Goma, mu nkengero y'iki kirunga cya Nyiragongo, mu bice bya za Kibati. Niho bagabye ibitero ariko bikaba byari bigamije kuza ngo bakishakira ibyo kurya, ndetse bamara gushaka ibyo kurya yewe bakanareba ukuntu babonana n'abanzi babo cyangwa se n'abakorana na AFC M23, barangiza bagakoroma hano bakisubirirayo. Ariko ntabwo ariko byagenze, kuko barateye, ariko AFC M23 irabimenya, igaba ibitero nyine muri iryo joro ryo kuwa tariki 9, bagera hafi mu matariki 10 bakibundana cyangwa se bakigandagurana, ndetse biza gusiga hari abaguye muri iyi mirwano. Ni nabwo rero hari umwe mu basirikare barwanyi ba FDLR yarashwe, aza gufatwa akiri muzima, kuko bari bamurashe mu matako bamugubanyije. Urumva harashwe benshi, we babura uko bamucikisha, bari barashe benshi, babuze uko bamucikisha, baramusiga, bamusigira rwose nimura bati wira uze kwirangiza nubona byanze, kuko babonaga ko ashobora kwigezayo. Birangira byanze, bamufata rwose nta cyarakora. Arangije atangaza ko bari gutegura ibitero byo kugira gute byo kuzaharura iyo ndege. Bwakeye mu gitondo operation ikomeza kuba ndetse inarushaho kuba, basubiza inyuma ibyo bitero, ingabo zongera gusubira muri parike kure mu bice bya za Kazaroho. Iyo inyuma bivuze ngo muri iki gihe uyu mudamu yarari hano Igoma, niba nariyo cyangwa se niba taravo igihe nyine indege zikigenda mu kirere. AFC M23 bari hafi mu kibuga cy'indege kure, bari gupapanuwe kugira ngo babashe guhangana n'ushobora kugerageza kuba yarasa iyi ndege itwaye uyu muyobozi wungirije wa MONUSCO Vivian Van Der Per, nk'uko uyu mugambi cyangwa se iki gitekerezo bagipanze. Gusa urumva ko mission yabo yarafeyirinze.
bashatse kurasa uyu mucancuro rero kugira nk'uko twagiye tubyumva byo wenda ntabwo abantu bagiye babiha agaciro cyane, ariko byavuzwe ko na Eric Prince bashaka kumwica ngo nawe baze kumutwerera M23, ariko birangira bibaye iki? Bibaye iby'ubusa, ntibyakunda. Urumva ko operation ari gutegura ni ubufu, ni operation nava ngo zidafite icyo zimaze, nk'uko biri kugenda bigira gute bigaragara. Reka twinjire sasa rero mu mirwano yaramutse, ngira ngo amakuru y'agahinda twagiye tuyagarukaho uburyo ki izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa hano i Murenge zishe umukecuru w'imyaka isaga 100 cyangwa se irenga 100. Vincent nabonye ni no kuvuga ngo bari bamufashe no ku ngufu, ndetse n'abandi babyeyi babiri hariya i Murenge. Ariko noneho nyuma yuko aya marorerwa baye nabo bakagira ibyo babakoraho bameze nk'abari kubishura ibintu bigakomera, ubu tuvugana imirwano yaramutse imeze nabi. Na makuru navango yatugezeho twagiye turakesha bagenzi bacu ari muri biriya bice, ndetse tuza no kugenda dukurikira n'ibindi binyamakuru bitanga amakuru yizewe, bigaragaza ko hariya muri kiriya gice haramuke ibitero bikomeye cyane, haramuke imirwano. Ntabwo ari umurwano, ni imirwano. Ariko inkuru nziza, abaturage bahariya i Murenge baranezerewe nyuma yuko babonye reinforcement cyangwa se uburyo ki ingabo za M23 za reinforcing cyangwa se zatabaye zatanze umusada hariya muri Twirwaneho, bakazana icyitwa abasirikare benshi muri babandi bamaze iminsi basoza ikosi, nkuko natangiye mbibabwira mu kiganiro, bikagaragaza ko bagenda ndetse nabo gutangira ubundi basaga n'abari kwirwanaho bakatakwa, ariko ntibatake. Ariko kuri iyi nshuro ibimenyetso simusiga, ndetse n'amakuru ari guturuka hariya AFC Vetura hariya nabo bagiye gutangira kugira ute kwataka. Twirwano na AFC Vetura bagiye gutangira kwataka, nyuma yuko bataramutse banatatse abaturage bakomeza guhura n'akaga, baca umugani rongo inkubisi y'intuzi irabyitarukiriza. Aba nibo bakomeje kugenda bagaye ibitero bahagasopo baranga. Mugiye kumva ibyo tugiye gutangira ku breakinga, tombe zigiye gutangira kuba babavanya Baraka tombe hiririri tombe ngaba kubise bambutsa amazi bahunze ibintu nibyo ngibyo tugiye kwa turimo muri iyi minsi, nibyo ngibyo pe. Kuko hariya murabizi ko abarundi nubwo tuvuga deployment n'uyu musada cyangwa se ni reinforcement, murabizi ko na hariya naho twatangiye tubabwira ko hari 16,000 by'abasirikare bizengurutse iyi minembwe byonyine, byitegura kugira ute byitegura kuba byafata iyi minembwe, akaba ariyo mpamvu baje muri biriya bice. Nguko rero uko ibintu bimeze iby'imirwano rero, ubwo n'ibyaya makuru ya Vivian Van de Peer. Ndeka munyemerere tunahamagare mugenzi wacu Vincent uri hano Igoma atubwire ibyirisinya ry'agahenge kuri Vivian Van de Peer ndetse n'abayobozi ba AFC Vetura, tuhave anatujyana ku makuru afite hano i Murenge hano n'ubundi muri za Rwitsa nkuko hari imirwano. Wiriwe neza mutangazaji Vincent? Wiriwe neza Fighter. Urakomeye? Ndaho nakomeye. Ya Vice, hanyuma nubwo ngo haye ikaze muri iki kiganiro cyacu cyo muri iki gicamunsi. Urakoze cyane byakiriye. Vice, hari amakuru rero arimo kutugeraho atubwira ko ubu amasezerano ngo baba bari gusinya. Bihagaze bite ibyayo masezerano niba bamaze kuba uhagera? Nta sinywa ry'amasezerano gihari uko n'ibiganiro biri hagati ya AFM 23 ndetse n'itsinda riserukira AFM riserukira MONUSCO. None se ubwo baraganira ibyo baganira ntabwo bijya mu nyandiko ngo banabyemeze bashireho ibikumwe? Ibijya mu nyandiko byose ntabwo ari amasezerano, kubera yuko ntabwo MONUSCO yaje gusinyisha AFM 23 amasezerano, kubera ko nta gihari gituma bagirana amasezerano. Icyazanye rero uyu muyobozi w'agateganyo wa MONUSCO ni ukugira ngo atangire inshingano ze yahawe na Conseil de Sécurité werekeranye no kugenzura yuko agahenge kubahirizwa ndetse no gutanga ubufasha n'umuyobozi wa MONUSCO. Yego, nk'uko byanasobanura mu cyemezo cy'inama cy'akanama gashinzwe umutekano ku isi, Resolution 28/08,
aho bavuze yuko MONUSCO izajya iganira n'impande zitandukanye, ubutegetsi bwa Kinshasa iganire na ICGR, iganire na Union Africaine, iganire na SADC EAC ndetse na AFM 23. yego ejo ku mugoroba ubwo Viviane Vanda Pere agera i Goma yavuze yuko ikimuzanye ari ukugira ngo atangire inshingano ze nk'uko biri nta kintu cyemezo cy'umuryango w'abibumbye, avuga yuko azabona n'ubuyobozi butandukanye burebwa n'ishyirwa mu bikorwa by'agahenge. avuga yuko rero aje kugira ngo abonane n'aya matsinda atandukanye, noneho abashyizweho yaba ari abaserukira AFM 23, yaba ari abaserukira ubutegetsi bwa Kinshasa, abaserukira SADC, ICGR, abaserukira Africaine, Qatar, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'undi waba ngombwa yuko bamwifashisha igihe bazaba bamaze guterana. Noneho MONUSCO ibe yabatunze ibikoresho, indege, ubwato cyangwa imodoka nk'uko abafite sekitari bibategetse. uyu munsi rero nyuma y'uko yageze mu mujyi wa Goma akagera ikibuga cy'indege uko kimeze, agasaba yuko cyafungurwa n'abaturage bakagikoresha mu buryo bwo gutabarwa, yageze ahakorera MONUSCO kitari cyabo n'ubundi mu mujyi wa Goma kuko yari aturutse i Beni. maze kuhagera urumva ko yabanza aganira n'ubuyobozi bwa MONUSCO bwari buri hano mu mujyi wa Goma. nyuma y'uko baganira rero n'iki gitondo niho guhera mu saa 3 bavuye kuri Serena Hotel, abayobozi batandukanye barimo Colonel Nanga, Dr. ndetse n'abavugizi ba AFM 23, yaba ari umuvugizi wa gisirikare, umuvugizi wa politike mukuru ndetse n'umuvugizi wa politike wungirije n'abandi bashinzwe iterambere, yaba ari coordinateur wungirije iterambere muri AFM 23, abashinzwe amategeko, sekreteri uhoraho muri AFM 23 n'abajyanama mu bisata bitandukanye. bahuye rero baganira uburyo mekanizme de verification izakora ndetse n'uburyo bazashyira mu bikorwa ibyo basabwa. kugera uyu mwanya ntabwo bari barasohora icyegeranyo n'ibyo baganiriye ngo gitangarizwe u Rwanda, ariko dutegereje ko ishobora no kuza gutangazwa niba ibyo baganiriye atari ibanga nk'uko twabonaga rimwe na rimwe baganiraga babishyiraga hanze. ikiganiro yuko n'ubundi azabonana n'abayobozi bayobora Uvira ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa, kubera ko ubuyobozi buyobora Uvira ndetse n'ubuyobozi buyobora Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande, Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa Kinshasa nabo baba muri Uvira, abo bose bazabona aho baganira, noneho bajye bafata icyemezo cy'uburyo boherezayo indege zikora iperereza mu bice bya Uvira ndetse n'inkengero za Uvira. noneho banzura uko itsinda, yaba itsinda rya MONUSCO rizatanga ubufasha, yaba ari itsinda rya ICGR ndetse rigize mekanizme de verification, uburyo bazabona uburyo bazakora. Fise hanyuma ariko ubwo birumvikana naringize ngo twumve uburyo kizi ngabo zigiye kujyaho nubwo zigiye kuba zimeze nk'abasifuza imirwano, hari ishobora kuba ari imirwano. Reka ahubwo tujye mu mirwano iri kubera za Rwitsankuku. Amakuru arava ko imirwano ya za Rwitsankuku ngo ingabo z'abarundi ngo zahahuriye n'uruva gusenya FDL na Wazalendo ngo bari gukubitwa byo ku rwego rwo hejuru. no ku mugoroba Rwitsankuku hari imirwano ikomeye hagati y'abarwana ku ruhande rwa Kinshasa ndetse n'abarwana ku ruhande rwa AFM 23. ndavuga kwirwanaho ndetse na 23 kuko byamaje kwihuza. Yego, nyuma y'uko igisirikare cya leta gikoresheje indege, gikoresheje imbunda zo ku butaka ndetse n'ubundi buryo bwinshi bari basanzwe bakoresha muri mirwano, abarwanyi bakwirwanaho rero na M23 bagerageje kwirwanaho nk'uko bitwa, bakoresha izina ryabo, bakoresheje intwaro yabo za gakondo ndetse n'iza kizungu. amakuru twaje kubona atangazwa n'itangazamakuru ryo mu Burundi bivuga yuko benshi mu basirikare b'u Burundi basize ubuzima, abandi bafata amategeko, ariko hakaba hari n'abandi bo muri FARDC nabo bahagira ingorane. Wazalendo na FDL byo ntibibarurwa kuko bavuze ko bagiye kubabarura byafata igihe, ariko bahuye n'ingorane zitagira izina. Kugeza amasaha update ziri guturukaho bihagaze bite?
update ivuga nuko guhera amasaha n'ubundi rwitsa ngo kuyongera kwibasirwa n'ibitero by'ingabo za leta kandi ku buryo bukomeye kuko n'ubundi bakomeje gukoresha imbaraga z'umurengera bakoresheje intwaro basanzwe bafite ko ubutegetsi bwa Kinshasa n'iri huriro bafasha abari wazarendo n'abayobozi yaba ingabo za Tanzania n'abatacuru bafite ibikoresho bigezweho nibyo bakoresheje n'ubundi barasabwitsa kugera mu masaha ya saa 8 imirwano yari ikiri kuba nk'uko bamwe mu bagiye babona muri sitasiyo bitubwira. Ya visi reka tuguhe umwanya tugezeho n'izindi update wategura abakunze Jeune Official. N'ubundi bidibanda ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho n'ubundi byinshi bivugwa uburyo MONUSCO izajya mu mujyi wa Uvira ariko MONUSCO ikavuga yuko izafite ubushobozi bwo kontrola teritwari ya Uvira, teritwari yose ya Kamanyura ndetse n'ibindi bice bitandukanye. MONUSCO yo inyandiko yashyize hanze ivuga yuko yaba Nord Kivu yaba Sud Kivu hose izabihagenzura ikurikije ibyo bahawe na Conseil de Sécurité nk'uko twabonye inyandiko yashyizwe hanze na Viviane Van Dopere ibivuga. Ikindi nuko abantu bari bazi uburyo MONUSCO izajya ikorana n'inzego za AFM 23 mu gihe ari Somambike y'igisirikare cya FARDC. Katunyarukire muri Kenya. Muri Kenya havuga amakuru ko Dr. William Samoei Ruto yatangaje ko mu kwezi kwa 2026 igihugu cye izafungura umupaka wa na Somalia nyuma y'imyaka igera muri 15 uyu mupaka ufunzwe kubera ibibazo biterwa n'umutekano muke byaterwaga n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab. Beni naho haravuga yuko ADF ikomeje kugira n'abo abaturage aho yuko abandi baturage bagera muri 2 mu gitero n'ubundi ya right ko byatangajwe n'abaturage batandukanye ho mwakino gitero bakavuga yuko ibitero rero bya ADF n'ubundi byashegesha abaturage ku buryo bukomeje. Bakavuga yuko igitero cyabaye ku wa 4 cyakozwe ni ADF mu gace ka Irimba umudugudu wegeraho bita Ocha Matungi ko cyahitanye abaturage bagera muri 2 civile abandi bagera muri 10 bagakomereka nabyo n'ibivugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tunyarukiye mu Burundi naho haravuga yuko ari umudepite w'umunyekongo wafashwe agafungwa akaba yafatiwe mu gace ka Rumonzi azira yuko yatakwambutsa bamwe mu mpunzi z'abanyekongo bari mwakino gihugu cy'u Burundi mu bwato akabambutsa bwitwa abajyana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko bagiye babura uko bambuka ariko yagira ngo bafashe noneho inzego z'umutekano z'u Burundi zikaba zamufashe bamufunze nuko babitangaje. Bakavuga ko yazize rero gushaka ko izi mpunzi z'abanyekongo zitaha kandi igihugu cy'u Burundi kitabishaka. Uwo mudepite rero ngo bakaba bamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'iperereza ndetse n'inzego z'igisirikare z'igihugu cy'u Burundi uko byatangajwe. Akaba ari Depite Dieudonné Gahungu akaba yaratowe mu bitero bya Kizi n'ubundi ariko akaba yaraje guhungana n'abo mu butegetsi bwa Kinshasa ibyo 23 yafataga kino gice. Colombia naho perezida wa Colombia aravuga yuko yatorotse urupfu aho yaragiye kwitwa n'ibyebe mu gucuruza ibiyobyabwenge. Akaba yavuze yuko yatorotse urupfu nyuma yuko abo bashaka kumuvugana bafashwe n'inzego z'umutekano. Yego. Tunyarukira muri Venezuela naho aho bagateganyo wa Venezuela ko Nicolas Maduro akiri perezida w'iki gihugu. Perezida wa Venezuela Delcy Rodriguez yatangaje ko Nicolas Maduro akiri perezida wemewe n'amategeko y'iki gihugu. Yabigarutse yuko mu gitondo cyo 3/2026 Amerika yagabye igitero mu murwa mukuru wa Venezuela Caracas ndetse igata muri yombi perezida Nicolas Maduro ndetse n'umugore we bakaba bari kuburanishwa
muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Maduro ashinjwa kwinjiza muri Amerika ibiyobyabwenge, ikiyobyabwenge cya kokayine ndetse n'ibindi bifitanye isano nacyo. We n'umugore we bahise bajyanwa i New York ndetse batangira gukurikirana n'urukiko rwa Manhattan ku byaha byo gucuruza ibiyobyabwenge n'iby'iterabwoba. Mu kiganiro n'umunyamakuru wa NBC News Kristen Weka Caracas, ari nacyo cya mbere agiranye n'abanyamakuru, yavuze yuko umuyobozi wiwe Maduro ariwe ukiyobora kino gihugu nubwo Amerika yabucimuswe nk'uko yavuze. Aravuga ati nshobora kubabwira ko Perezida Nicolas Maduro ari perezida mu buryo bwemewe n'amategeko. Ati ndabivuga nk'umunyamategeko kuko ndiwe. Ati bombi Perezida Maduro na Cecilia Flores ati n'umufasha wiwe ati nta cyaha bafite. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaramushinje. Mu magambo ye rero akavuga ko mu minsi yakurikiyeho gufungwa akwiwe n'ubwo yabaye perezida, avuga yuko ngo ari perezida w'agateganyo atari perezida ufite inshingano zuzuye nka perezida. Aravuga ati nyuma nanone yo kuba Amerika igenda ihindura imvugo ndetse igaragaza yuko hari ibyaha yakoze, ariko njyewe nka perezida w'agateganyo ndemeza ko nta cyaha Maduro ndetse n'umugore we bakoze nk'uko yabitangaje. Niba wenda hari ikindi wakwifuza kumbaza mbere y'uko soza? Vise si wenda usibye gusa ko umuntu yakubaza nyine uko byifashe muri iyo mijyi, ubwo navuga na za Bukavu nta update zaho uheruka kutubwira, wenda no mu karere nyine uko bihagaze muri update, hanyuma tukakurekura niba nta yandi makuru ufite. Nibyo nakubwiraga ko mu mujyi wa Goma barimo arabera inama ihuza MONUSCO n'itsinda rya M23. Mu mujyi wa Bukavu ho amakuru avugwa nuko Guverineri Patrick Ngwamiso arimo azenguruka aganiriza abaturage. Ejo naho Guverineri wa Nord Kivu akaba yari yagiye za Rutshuru kuganira n'abaturage ndetse no kubashishikariza gukora ibikorwa by'iterambere. Numva twasoreza. Yes, urakoze cyane Vincent. Urakoze nawe. Yes, ni Vincent rero twari turi kumwe ku muyoboro wa telefone. Ku muyoboro wa telefone rwose ari Vincent, ariko nanone ntabwo turaza guhita dusoza amakuru yacu muri ubu buryo tutabanje kureba n'izi zindi nkuru rwose cyangwa se n'izi zindi updates zitugezeho, ariko zikaba ari update ziri kugenda zituruka mu bice bigiye bitandukanye bya hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu makuru rero twamaze kumenya nuko nyuma y'uko guverineri akoresheje inama, andi makuru atugezeho nonaha hano muri za Rutshuru, bivugwa ko rwose nibura ngo abasirikare cyangwa se abo mu mitwe yitwaje intwaro bagera muri 16 bamaze kwiripotinga kuva ejo kugera ubu, bava rero iyo bari biripotinga nyine kuri AFC/M23 kugira ngo muri make nko kumanika intwaro kugira ngo basubire mu buzima busanzwe, nk'uko guverineri wa Kivu Amajyaruguru yari yamaze kugenda abisaba abaturage cyangwa se imiryango y'aba basore ibarizwa hano muri za Rutshuru, ababwira ati rwose ati nimukoresha ibishoboka byose, mubwire abana banyu cyangwa se urubyiruko ruri kwirukanka mu mashyamba birukankana na FDLR ko bavaho ngaho muri iyo mashyamba bagataha rwose. Ubwo rero andi makuru wenda turimo turugiye kugenda tubagezaho, twababwira ko tugiye mu bigendanye na update, twababwira ko twari tukivuga muri ntambara yabereye muri za Minembwe cyangwa se za Rwitsankuku. Update rero kuri iyi ntambara imaze kutugeraho iri kugaragaza ko hari uduce tugera kuri 2 izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa bamaze kubambura. Donc mu nkengero za imirwano bari kubirukanka, barimo gukizwa n'amaguru. Ndimo ndabona video hano rwose ingeraho
izi ngabo ziri gukizwa n'amaguru. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza ko hariya urugamba rumeze nabi, imirwano yafashe iyindi ntera cyangwa se yamaze kugenda ifata irangi. Nguko rero ngayo. Ubwo rero reka turebe se baragira ati iki ngo Burundi drops continue to deploy in large numbers into Congolese territory, and it reported that they may nawe aravuga ku bijyanye na deployment. Twarimo turagenda tuvuga uburyo ki nyine FARDC bari forcinze cyangwa se badeployinze, ariko uyu nawe akatubwira ko no mu gisirikare cy'u Burundi naho baragira gute baradeployinga hara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi twarimo tugenda tubigaruka tugaragaza ko ari bigaragaza ko intambara hariya muri biriya bice nyine igiye kuba yazamuye indi ntera. Niba Barundi bari kudeployinga, niba FARDC nabo ubwo bari kudeployinga, iki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko ibintu hano byamaze kuba bifata indi ntera. Ubwo rero turakomeza dukurikirana amakuru yaba hano muri Uvira, muri teritwari ya Uvira, tumenye ngo situation imeze ite. Turakomeza dukurikirane n'ubundi amakuru tureba hano muri za Mwenga ngo bimeze bite. Murabizi ko hari n'imirwano iri kuvugwa hano muri za Rubero, usibye ko ntabwo ndafatisha imbone yanjye iri hariya kugira ngo naho menye amakuru, kuko kuva ejo hari kuvugwa ko ngo hari kuba imirwano, ariko nta makuru ahagije cyangwa se yuzuye mfite kuri iyo mirwano. Ariko uko byaba kose mwenda basaba kugira gusa munyizere cyangwa se mungirire icyizere, muntize ku mwanya musubscribing kugira ngo ubundi nanjye nkomeze ngende bakurikiranira amakuru gatanu kuri kagenzi kako. Ubundi igisha cyangwa se izindi update zishobora gusohoka kuri urwo rugamba nze kuba ndi update nyine mbibahere, cyangwa se aya makuru nze kuyabahera ku gihe. Mama nyabo ndabona rwose amasaha arimo arahuza imyambi. Reka mbabwire nti weekend rwose ikomeze kubabera nziza. Uro turaza gusubira mu ikindi kiganiro kiri buze gukurikira iki, biraza kuba ari mu masaha y'umugoroba. Nyaboneka ntuze kugenda udakanze like kuri iki kiganiro, ntuze kugenda udakoze subscribe niba utarabikora. Andi makuru mu yandi masaha turabakunda cyane, mwakoze kubana natwe. I love you so much. Ciao.